Kasing san himasima HSPDP mentakasi kalata yi katu katni kicing bakacala kaya kendo. Kum kajing penkala ya kapara 12A bat clause B yang kariti sensyar. Kajing ya penbet ya upod usam, kajing syongsuk syongsengan, bakajing tung ya ke inquiry committee. Habakaran cikinong tok kubor u presiden ke HSPDP ubapi pangyang ulaong. Bakaseng kan kentu ya ke sorkar banuan ra ya karai jong ke sorkar hapok ke yang dorbar tauan ke cela bandawa ya ke sorkar India ban penkelano ya ke para 12A bat clause B jong ke riti sensyar kari India. Ya ke ni karai la syim ha ke jingelang jong kaseng bala penlong ha MLA hostel Shillong. Ha ke baya day bat kani u presiden HSPDP ubapi pangyang ulaong. Amendment to the sixth schedule of the Constitution of India. Ka parti ka jongi kali ka way di issue ng kapor may hoping ka 12 ka kharara ya 12A. Hagani ka kaya ka jongi mentapat abang ipay ya kani ka constitution mo ni don kam man friend ya kani bang don kam gin amen ya kani ka para 12AB. Ya kani ngan i of secretary in batay kam ha makidon ni kam dibangi la ha sa sorkar. Nadu kasih maria terkendai milapa ya ka memorandum ke jongi naka parti but amending to the particular para 12A juga clause B milapa harus yang union ministry atau Amit Shah G belum union minister ya kan ika jing jawa jongi tapi mana kan bawan hangni haka jelas jongi union minister milapa yang itu ya kan memorandum. Kani ke bentar bahasa i minister juni isa patai kamha. Khadu ngidon kani ka kuai pada ke bentar ba kum ke parti ngidon san pulai tili isnan milaya. Kum ke jelame tili mendakan rakhe ni san putri isnan ngene ke di golden jubilee. Kum ke parti ngile perkhat bangin su dei ban klet no ye itu ki history fighter. Tiba move ye ke history apa tu ko. Laka dei jong ke efficiency जैसे कि ग्रुप हम तो किधर बट SPDP बड़ेगा मीनो हम hadin bang yo ya sub state kendai strong apa ni le ya full fledged state dengi pada ngidon sakalam ka role jongka SPDP ba pelat life taki spam ki broadcast ni sha set patok ibadan live iban beri bana ibar bana iba kunta termo tingi yong bala ka state ka ni rakhi ya dilap sanpu snem jongka ni ke parti ni suri mandong baru itu kibran bentala naduka bang om mane jongka efficiency mo movement ni nam dai ban ket yati nang ta kitu ki ba join naga efficiency movement saga ni SPDP ya ka full state bang indai ban ket ku ba hoping ba kimeri ngela ni susi ba no mangin ji osno ya keteng joki tingi bu kala de jengli ba hato kini ki dai dan ki state fighter naga bentala state of negara ti ikum ditagi ni don ba 14 November Gindam je kedua jom baru di volunteer lakadai jom efficiency lang ni jom ke SPDP ba ngidan mengi kita ba at least ni saling bala dak sorkar kaya ha bikwa ba sorkar kan itu ke dia ki bagila sacrifice so kebede bat ke nek amendment ya ka 12AB presiden ila itu mende bangina ya kren i kene kami syuk ke subjek kau temai bagi keren ke parti nak pos apa nisku tu nak lagi parti saya kedar bah kini kaban empower kaban pengklaim ya ke state jong ke mekania ya ke legislative assembly ban penlongan ban senaan ban nom penterikam ya kido di anya kesakar India ki bom ya hap penterikam hakini ki area 6 jongi Hakabidi baka Assam isokman hari i baka ka 12 hakane ka 12B ka ong baka nakapta ka Assam gubernur ka Assam ulak banonra kanu notification bandung petrikam yaki an jong ka sokar India haki area jong ka section hapo Assam gisnosi berde ba ndapoi nakapta kami kalaya haka 12AB jong kami kalaya Kaong no ba presiden yo kari India ulak banora ke notification bandung petrikam yaki anyo sorkar India lan yaki anyo ka state le dia haki area ni position hakabangis ngo bakata ka ulong ko masubo ya ka ay ka ba subo
dia perkom ke pemlak syuk ban kenjok kan ban convince ke parlimen na ka pata kita ki anya ke bakti bom ya hap ban petri kam sengi kipun ki ke bana ka kapor ki bangim snyo ya hap ban petri kam namar kam ya hap ber culture jengi kam ya hap ber kom im jengi sene ban bot ye kita ki anya jo ka sokar India larangin jindal don kata ka state assembly ka don ka board ban pass ke resolution ban penong an ban nom petrikam ya kita ki an kiba mi hap petrikam hang ini andre kan ba kapadon kata pada ka jengai than yangi ya sarkar me ka jengai than ban convince ke parlimen ban le kat sidu presiden ban yo ya kata ka approval jadi mar kata nakeling jo ka parti jengi sesin pak kan ba karadon kene ke ji keren hakaba nakeling jo ka sarkar me ya kan yo ban pha ya ki recommendation saya ke Sokar India ban yo ek amendment nak kata kesuksudun nak keling ke parti jungi ngilarai menta bagi top yang saya ke Sokar Malaysia bagi simtia ek dengan kam ban ye keren ban terwa saya ke Sokar India ban amend no ya ke negara 12 AB ban alor kene ngel sim ke step ke ba kam ke ba kam kia nak ke ban keling ke parti ngila rai dengan top saya ke Sokar ngil top saya Chief Minister ban rakno da ka government resolution ban wan ra ka amendment haya ka ni ka 12 AD ta ka ni ka jingrai ka ba kham thia ka ba kam hadu kata-kata ban oi la ka don ka jing ngin sayo ba discuss se hadin juga ni thi ka ba Chief Minister yo na parti jungi ni tibe nanti bon khot ka discussion ka kabinet ya ka bangin sayo ban thir ban keren ni ka ni ban da kia hap ni baro isngo ba ka ni ka por ka ban kam hadu kata-kata ban ra na sunun da government resolution hakane ka assembly banwan hakaba gindawa ya ka Sokar India ban syak dengan ra ka amendment ban amend no ya ka 12 AB ya ka bagi kwi nanti bakan nong ka jing kermen ya ka state Meghalaya hakaba ikmi nanti na kini kijing yak he kini kijing yak sa jong kipajba ya ki bakim ya hap petrikam kan nom daslam ban sok ya kita problem ladang idon ka bor hala ka jong ka state la jong ban penbet kita ki ya kini nanti ba da ta ki kerman bagi dia balik keren hak Sokar ku bagi dan lang Sokar dia balik keren ni kene ban da kalong ka bala da kalong ka jing menjur jong baro kini nanti bakan wan ka government resolution hak be dia kene ka amendment ya ka 12 AB